wasinziriye kandi uri imana. Mwiriwe. Twiriwe wa muntu. Ariko kwirirwa kwaha ngaha Mwiriwe. Twiriwe wa muntu. Ariko kwirirwa kwaha ngaha nta mabura kindi. Reka narinje gufunguza. Dore wa muntu we uyu munsi ubaye wa gatanu naheruka ibintu bijyanye no kurya. Yego baba. Inzara iri guca ibintu mw'uru rugo byabaye ibindi byihorere byo. Kandi numva uri murarya. Ndi kurya se iki wa muntu we ko utunguta nukuzimya umuriro ndimo wancanyemo bavuga ko ibyo ari ibiryo bavuga ngo umuntu arimo ararya. Reka nugupfa kubeshya igifu nako si no kukibeshya no kugikingiriza. Nta kundi ngaho reka nigendere ubwo ndashomye. Igendere ntacyo wa muntu we. Ariko se abaturage ko banyobeye koko uriye ejo bundi yabonye imifuka y'imiceri arasara umusozi wose arawutwika ngo ibiryo ngo iwe yadebye ngo yakuze ubu stock irashize ko none n'utu twumbati twanjye niba naye nicira inshuro ngo aje kutuneraho. Oshisha genda ntuzongere no kugaruka kwirirwa unesha umutwe ahunga. Ikintu ngiye kwiga cyo mwimisi no kujya mbabwiza ukuri kuko ndareba ko ibi bintu mwigize sasa ntagasuzuguro saa sita karenge mu marembo ngo mwiriwe. Ariko uyu muco ni gati cuba mu banyacyaro uyu muco ni gati biba bimbabaje nge biba bimbabaje. Wasinziriye kandi uri imana. Sawa. Hariho zibiryo byanjye noneho bigiye he? Ikintu nibaza aba bantu izi mbeba ibi ni ibiki bije bikandira ibiri. None se ibiryo byari bisigaye hano. Undi si isahane niyo naririyeho ubu ngubu. Ana yanjye. Twamenye ubwenge si bikiri kwa kundi. Reka nze mwihorere najane. Ibiryo bigenze bite? Wa muntu we nimbara gatotsi kamfashe nkirambika hano. Nari nifite isahane yanjye y'ibiryo ndakangutse nsangaho amabuye. Ariko uyu muntu nagire ngo aramimye ikintu ngiye gukora. Nzabavuzi ba Kinyarwanda ngiye kumukubitisha inkuba cyangwa uri muri kize ko numva uri muri ikanga. Oya uri muri kiko numva uri muri ikanga. Telefone. Ndamukubitisha inkuba ikiba kibe ewana cyangwa muterereze amahembe. Telefone. Ariko ko ndeba natazi byabaye byagenze bite. Telefone yabaye itese. Iri kuvuga ibiki ariko ko ndabisa nafite ubwo ubwo si yaba ari wowe. Kandi ariko nushaka kuba ari wowe cyangwa utari wowe ngiye kukugirayo ibiba biraba urabona ikikubaho. Urabona ikikubaho magurukira mu rugo kandi tunagenda. Umva. Iki? Umbwa tujyana uwo muntu iki? Kandi wasanga ari inshuti yawe. None se usanze ari inshuti yawe? Inshuti yanjye iki nta nshuti yanjye ku biryo inshuti yanjye ni ibiryo. Nushaka uburi inshuti nushaka uburi umuvandimwe ndagukubitisha inkuba ngewe. Nta kindi nicyo namaze gusinya. Nsinzire nsanga amabuye. Ibyo bintu se ni ibiki ibyo bintu bifatwa nibi. Magurukira mu rugo nawe ugende kandi ngiye kugenda hangu. Gusa amenye ko ibiryo umubabarire nuko uwo muntu umubabarire. Nakumubabarira ndi bwagire. Uri seriye? Ndi seriye ngewe. Ndi seriye.